switch, the white one.
te tapokinga tātou mo te tua. Se ai se tino i tātou e ola mo i e loa. Ai se ai koki se tino tātou e mate mo i e loa. Ka whai e ola tātou mo te ri. Ka whai koki mate tātou e mate tātou mo te ri. E la la me ola tātou i o me mate o tino te riki tātou. Te whai tō pai. Te tua te mto tamana a te langi. O te tua koe te lae marunga koe ka e siri whoki koe i mea katoa. Ai mai se to to walofa nau mo mātou a o whanau. Te nei ko to e luku mai ne koe mātou i laloi foi tō whaletapu. Te ola mo te marosi e maua whaeloa ne mātou mai a koe. E o whawhongi kia o whakamuianga e se lausia mo mātou. Mea para kōti ne fuafua ne koe. Maua i ne mātou to langa fia te tokanga marie me te whilenu. E whaftai mātou te atua mo te awano ngari mi whaitoi mauangina ne mātou. Wako whakaki oti te tausanga. Ai ko fai foki o ka mata te tausanga po. Mātou e whakawhitai. Whakawhitai te atua mo ulanga o tau whakatokanga. I o mto ulanga. Ai ko itua i mātou o lo atu i o mua i te tapokinga te nei mātou. E a kai mo mua, ko e te tua ke tu mai tō nganga te mafuta whakatasi mātou. Taki nei am to roto mo mto mafofau. Ne no fai ne mato o loatu tapu mo te margo koe. Ne nganga tonu mo te whakamaonu. Te pena fai loa vikia ne mato koe nei te o kuatu i te senga mai. Oi mo Yesu talo koe. Amen. Vikia ne tātou talo koe te tua te pese o whataka mai. Iki ngā te tua.
te whianga ina fau, te loma. Loma te matapo se lua. Ake whaitau whatasi tātou mai te whaiupu mamua. Na ngata mai te whaitau lua sputasi. Loma te matapo se lua. Whaitau whatasi tātou mai te whaiupu mamua. Na ngata mai te sputasi. Lua sputasi kamu. A whaiko maua, kamu mole te whaitau. Taina. Au whakamania te oto te ala whanau te ua. E ua toto koe tino te ua ke whai whaula aula. Araula ngata kai no mai e ke aia. Te oto ko tina tonu no te nā. Se ami o whakasasko tō te rana me. Ai fui o tō te whakoma o tō nā whakau. Le mea whakau.
lana e mai na mai ia pina o mau ya ia te bikina nei te watu te se so e bikia e tato te na roka te pese o whakama
se totoro watoka mai tau tau sana mo lia tue tau tau nanga whakaptai tau whato senga pe na hoki nisi na koma tato mua te tato i fumu tala te Tausi mau tak itu mana? Kalau tu pasal apa? Dia kan mau tu mau. Ai, orang yang orang yang tu macam ni, orang kan sama dia percaya ini. Orang yang tu, ada orang yang tu sesuatu. Ini apa ini mah? Lain tadi cuma tu yang kalau dia lalu tu itu orang masih itu. Apa dia tu? Messi atau mati itu, atau orang kayak itu, apa yang tahu itu masuk, dia kata orang yang mati, kalau sana dia berbuat begitu, apa ini? Kata itu mati itu mereka tetap dia akan mau tertiada. Dari itu mati itu boleh nak pakai terlalu begitu, dia mau mainan mati itu dalam dunia mati itu. Dia orang tu malu sih mau ni malu ya sekarang. Dia dia ni mana boleh malu tu mana tu. Dia orang tu mana boleh malu. Tapi sosok mayu kalau tu mana tu orang tu orang atau dan sosok itu ni malu ya sekarang. Dia orang ni dia orang malu. Armai itu faktor malu orang. Tahu orang tak. Umang jaga tu umang tuntas media yang nak tuntas dasar dasar teman pada lagi masuk. Punya umur itu tahun lama pakai. Pakai barang ini itu kopi dia masuk itu sangat mungkin mau bekerja semua. Kalau masuk jangan atau mamplah bekerja bersih macam ini. Tidak mana pun dia masuk dia tu masih sudah segar atau masuk umur. Tidak jadi. Masuk di faktor ini. Baik mamplah mau tulang. Ujung apa kacina masuk ya terjas. Baik-baik sudah sangat penepola matu dia tu, tapi tu matu dia tu, eu que a uinga ni matu ni matu dia lah apa, tak dia nak hidup dia macam. Oh, jujur tahu apa matu tu baik, hidup tu tu, itu nak aku hidup tak tahu nama lah. Dia kita ni nak orang tu, apa baik ni para matu. Matu itu seperti dia tu. Awak kurang ini yang kita. Yung may nagkatawa nga ta, pagkat kau patas may matok, so sa may matok, may
mātou o whakatino a whainga, ki me tāti nā o te te. Kai, ai tonu mātou tamana, e ki tai na se amana ia ni mātou ki sosa me te amata, ona ko mtou roto mtou mātou kau awea ni te ngani o te lāna te te. E pēnā ko ki te gai te te atua, se rasi taipu kāma ni mātou pai tau ta una. Tā e maua ni mātou se apua kōng whakamaro sino ki mātou te lāna te ne. Ko pai o mtite sa wale mātou te whakatino mātou te roko, pai te tonu whakamaro. Kai talitonu mātou te atua i te unga tai. E whakamomo mātou pāpito te kilo mātou ni mātou tino vāre mātou. A ko ora te ara whatata whakatino ni mātou kilo ngani tau tā koi. O nisi vai tau mana kini kosa. E o kuri kūranga o vai mo sēra mātou te atua. Ora e la vene tau. Ke o kiro te mtou loto takito o tasu no mtou mā pau. Era vea kunu vai tamana ni kara se tā vea ngai tau kino mātou. Te tua tamana. Tēnā te tāmura te whakatoi sēra mātou i karteri te atua. E ara ki mātou te mau inua, te toto po Iesu Kiristo i maua e mātou te whakamāngama. E tēni te whananga, e ara ki mātou te anganga, te roto mau rare te ama, e pati i pōmtou ti vai o sātau e whakarutama Kristo. E a kai e te mātou te anganga tō mwone, ala ki mai te mana, whamama e tō sēra mo tō mau sarakatou. E a wala i te toto maringi, tō whakara po Iesu Kiristo, maringi mo sātau i maanga o ria. E tēnā te tō mātou sēra, a wala ki te ingo tō wali kua Kristo. Kai mātou ki a koe te tua ki alo kumai koe ki te tāpua ki ngā mātou ki te tūlāpau de nei ki tēnā kau whakatasi mai koe. Ki lungai mātou kone ko mawhai kau whakatasi mai, ia mai se ko nisi o mātou isi ki mawhai kau whakatasi mai, iona ko nisi o whakalawelawe mo o fuanga ko o lātou te, ka kai mātou ki a koe te kasi mātou ko di mātou te. E tua di mato kamana, a kai mātou ki a koe te. Mo te tausanga fōu tēne. A saere gina ne mātou. E se aisi me mawhai ne mātou o whai. Mana whai e haloko ne mātou. E lalai a kai mātou ki a koe te. Tu mautou whakamalosi mai. Tu mautou whisosoani mai. Tu mautou kau whakatasi mai. E mea ke i kumu te manuia mea whai ne mātou. E maua e se riki ngā mō koe. Te olanga e olamina ne mātou te tua i te kāinga. Te olanga sarasara ngā manuia. Te ute mo ngā luanga. Te oko ki whānau tuku mai roto i roto tō kāinga. Te olanga o ākua konga whakawhia ngai mo lātou. Mātou e a kai ki a koe. Te tua ki tēnā ora whakoe. Ka whakatasi mai, whakamanuia me koe. Au moto whakamau mai. Mana tua whukina mātou te tua. Lātou se kātou tō de malos. I tūlanga masaki whakawhia ngai fōi tino. Lātou takato kato i kāinga. Lātou i lote whakatausi. Mai se lātou i lote ki kai masaki. A kai mātou ki tēnā ora whakoe. Rau ngā ko mawhiti ko whakatoka ko tēnā tēnā whai o maua. Se fōi tino malos. Mana tua whukine mātou te tua. A lātou whakalofa te olanga. Te olanga e pokotia iei. Lātou se ene ko ngai nofo iei. Lātou fia kai fia ina. Puko nisi o whakalawelawe te olanga ko lāko pokotia lātou iei. Se o potu te kilo ngā mātou isi. Ai taki tonu mātou me lawe akato ne koe. Mātou lai tō turi kai a kai ki a koe ki pēnā ora whakoe sosoani. Kia lātou. Te mea ki maua ne lātou si o lāna whiro. Mana tua whukine mātou te ri. A lātou i roto i whare kui kui. Tūlanga whakasaranga po kukia i vai tau tēnei. A kai mātou ki tēnā o ngalu e tō wanganga. Te mea ki mawhai o maua si roto salamongu.
Puri tua ki mea se ko tene whai. A ke maua te akanoa e ola tāwini mātou mo koe. Mana tō whoki nei mātou te tua, lātou tangi whānau noa i te vai tau te rei. Tusa o tau kalanga ki nisi e pere i loto, o loto kāinga. Te tua se kalanga te la e se mawhai nei mātou o tali te mafu. Awa e se pule mātou, e whai tau pule whai tau tasi. A kai mātou ki a koe ki i aito wanganga whamawhana i loto ka ainga whanau noa. Ko te mea ke mawhai o maua te malos, au a te ulanga e ora mātou ki. Whai whoki ne mātou o maua se whekau tā uma, whakamanatu mai ki unga i mātou me. Mātou se ai ne tino e tū mau te ulanga te mea. E tasi te taimi, ka whakatasi ni mātou muko e au wale te mani. Pea tua te moto mana e uke aku whuki a nisi o moto mana konga. Kai mo te pōde nei te riki. Te tāpua kinga kau whakatasi a mātou. Mātou e akai ki e tau muna ka whola mo mātou i pōde nei ke whakamana nei koe. Te mea ki mawhai o maua ne tūsanga tā au e uke mo mātou. Au a te saile no te tausanga whau te riki. Te mea ki maua te malos. Te mea ki mawhai o saile mātou te tausanga, whakatasi mo koe. Tēnā te tino ngā mātou te tua, o te taulanga o manako ngā mātou, te tuku atu ki o mua, koe ki alofa ke tari o mai. E whai tēnei roto koe ki, a se ko muto roto. E ngō Iesu te muto wariki, kalo atu i mātou. Amen. Muli te whaftai, nā tō mea whatoka ni ngā tō tausanga, mua te tua. Ato e wikia ni tātou te alofa te pese, o whatoka mai. Wikia te tua, o whatoka mai.
se tino de la ia fai se na muna tau sanga fou de nei e se pese se aga fofi se la aunga se tala e te avanonga tu watu de volua e fai se mai volo mo nei o fai a aunga se a fofi ana tu matala te mali e malu tato ati la sesi tino de paunanga te avanonga de nei se a faina me sidi ko mawane tatou o te ola tau sanga fau de nei ko e au nina ne tatou mai tulanga e o pene whakawhiangai mo tatou te luafe kuasuma lima ra ko vai atu e whaktai whaelo tatou te alofa mo te angan leo te tua te tau singa ki lungai tatou e tonu au e o ke whaina tanga mo fui whaina te olang lave ke ngai mo tatou a tēnei koto e au ria manuia ne tatou te tausanga fau tēnei te olang malos mai se whakau ana whakamuianga ki toko langa e se taitai o ngata ala e te whakawhau ki whailoan tatou te wikinga te tua te nā alofa e sinsiri mo tatou o te lau e te ingoa te tua te tamana te tama mo te ngātau maua te matua mai te tusi te la mo te whaitau ne tātou te loma su marelua ako te na whaitau mo mua te la whaipe nei kaina au e whakamolemole atu te koutou te alo whanau te tua ke te kuatu tau whaitino te tua ke whai mo taulanga olo taulanga tapu kai longa malie ki aia ko te tau tapu kinga tonu e loa tēnā te muna tuku tau sanga fau te nei whakawai mai muna pauloko nei o whai mo matua ave to wola ke au ngā mo tēne ave to wola ke au ngā mo tēne live worthy for the Lord live worthy for the Lord as we embark on our new journey into the new year. I would like to say to you what the Apostle Paul said to the church in Rome. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice to God, dedicated and pleasing to Him. This is your true service of worship. These sayings point to us as Christians living in the now, living in today, and about the way we should behave, and how do we put our faith into practice. The quality of life is determined by how people live their lives. As Christians, we must have the same attitude that Christ Jesus had. Jesus sacrificed his life for us to earn God's salvation of eternal life. Likewise, we too should do the same. We should return the favor by offering ourselves as living sacrifices, for this is what God wants from us. But first, we must set aside our own desires and follow Jesus. We use all our energies and our resources at his disposal and trust him to guide us. We must do this out of gratitude for the forgiveness of our sins. Live worthy for the Lord. Wishing you all the best in this new year. Te whaitaulanga mo te whakamangalonga o ngasala. Se whaiwhainga e lasi le whakataua ne tino te atua i a somua. Mo le maune tātou te whaiwhainga te nei e tāte manu. O nā e kirunga te whata whaitaulanga, te whai mo taulanga te atua.
Kai mo ma foki de tatou de fenga inga mua. I te tua e fia malosi. I te tino de la e whakalonga. Taimine se ki whakalonga I saulo ki te riki na Samuelu ki aia. Se ate mea manako ki e te riki. Ko te whakalonga I o mo taulanga. E na whai atu e Samuelu ki aia. Te tua e fia atu te tino de la e whakalonga ki aia. I lo te whatu te maa moe te pasiri te lei ki aia. Te nei te vaenga e tāua mo tatu. Te tue manako malosi ki a koe mo tatu katoa. Ke tuku atu togola mo ia. I lo te whatu ne tatu simana. O te whai ngate nei na pene tatu te mene whaine te ariki ko Yesu. Le ofo te naola. Me ke maua ne tātou mo tino katoa ko lai whakalongo ki a ia a te whakaoratanga a te tua te rāko te ola se e singa te mai. Te rārasi me tau mo tātou I aso takitasi o whakalongo ka e tau tari I awala te riki. E tau whakamau tō malosi e tō poto mo tō iloa I te whainga o mea lei mo au ngā e tō wola mo ia. Malunga mai ei, e loto whakawhtai whai lo tātou I mea katoa. Aia, ona me kōti ne whakamāngalowina tō wangasana. Muna tonu seisi ne mawhai nei au pai tātou mai te alofa a te tua. Ulanga whoki o te alofa a te tua ke a koe mwau tātou katoa e se ai se ngata mai. E whawhai lope lam tawhatai au, kai mautino tonu e loa. E pelam te la e mautino tonu me whanake e whailoa. Me te whete konga e takase se I tātou. Me te whe whoki I te konga e muni e tātou wana kutou nga sala. Ako te alofa te tua e tu mau. Te tua se ngata te na sala mai a koe mau tangata nga sala. Taimini nga sala e a tamu mo ewa. Na wane muni mai te tua. Taimine mawai la awa ne te tua whai mai tala. Me ne whaaite ne te tua. Ngatu mai pakiri o manu. Whakapei atu o iloa. Ne ia ki runga I la awa. Tanga te alofa nau te tua. Te tua ko te alofa iloa ia. A ia ko te tausi mamo e lei. E tuka te whoki tona whoi tino mo tātou aola. E I tātou mai a mionga ma seika toa. E whai whoki nei e tātou. E whai mo tino whoki. E ako konga Paulo e whai mai. Ka whai se tino ko whai mo tino Cristiano. Ai e se tino whoki. O te kātu te atea te tino mua. E ko mai te whoi tino whoki. E oi te tūlanga te nā tātou mo tino ko no whai loa te rao langi nei. Te whai o tātou mo tino whoki, tino Cristiano e whakamaoni. E se ko tena winga me ko mau tātou mai whakarawelawe lai. Fia mo fia whakarawelawe e whakawhengai mo tātou I tō langa tēnei. E siri pārala. E angai pe whene koe moau. E angai pe whene tātou o whakarawelawe o nei. Moe moenga malunga. Se whai tātou mo Cristiano ko lai tapuaki. Ia stapu katoa, kai whai tau sanga I aso takitasi. Ka whai kōti atu mea kona kato e whoke I tātou o whai me pasani. Whakate laulangi ko lai se tara whengai te loto o te atua. Se te nei te o langa te Cristiano. O langa te Cristiano e tau se o langa ko whanau fōina. Se o langa te la ko fuli ko fōu te na kilo ki te laulangi ko mea tau o whai. Ne ia. Sino mua e masani fua o bau lotu. A se aina na ngalpo tandei e whai. O te tino fau I ko te olanga furi a ke riso. O te tino I ko te olanga te la e las taimi whakamau mau whainga mea lei, ngalpo nga lei. Ona ko te whakalongi te muna. Mo te taritonu foki. Me sosa ngalpo nga lei e whai se mau mau. Me ngalpo nga e whai mo te vikinga o te. O langa tino Cristiano I nota I whakarawelawe. Mo li maune tātou I tustusinga te whenga I ngofo.
ne tustusinga e whakawhasiringina i me angai be whene tātou tu langa whakalawela. Whakawhengai mo tātou tu langa tēnei. Tasi wa ko ponga tāua Paulo e winga mo tu langa tēnei. O te tantonunga te rā e whai me te Kirisiano ko se tau ola mo i ero. Kai mo te vikinga o te atu. Ana muna i te loma i wha fitu mo te valu, e se aise tino i tātou e ola mo i ailoa. Ka e se ai fokus tino tātou e mate mo i ailoa. Ka whai ola tātou mo te riki. Ka whai foki mate tātou tasi mo te riki. Ka me ola tātou iu me mate o tino te riki tātou. Ka rate nei te langona e tau no fauta i tātou i taimi i tatoa. Whakawhengai i tātou mo whakalawelata. O te langona te la e whakawai mai te loto fia, te loto whakawhitai. Ona ka te whakarotanga te tua tangata ansa. Nā Paulo, nei, te mea tāua, pau o tō wā mio. Te mea manako ke te tala nei e Kristo. Nā winga o muna ko nei. Whai pati, e ngari. Saere, ngari. Nā whoki mea e whai, ngari. Mea kato. Mana konga tala nei tangata ke ola. Ke ola whiawhi. Se ko te whiawhia ki mea whakate o langa nei. Ki mea whakate nā. O tonu e tala tō whakato naki. O tōku whakato naki. Mō tātou katoa, tātou ni tino e ola. Whai te loto o te atu. Te tino e ola mō te riki. E mai tustala o e peru. Tā ko sutasi se ai se tino i mawhai o whakawhiawhia nei e te atua e au noa mo whakatuna. Whakatuna ki tasi o amiu e tau no fauta i tātou. Mana whai tātou ko tapua ko tino tālane. Te muna ko whai matua. Te whakatangi e Paulo tēnā. O te olanga sāsare, te olanga whakatino o te Kirisiano. Naunga o te apostolo, o tino Kirisiano. E tu mau te whaine la tau te loto te tua i whetu kato. Se ngata fua i muna e laka. A ke pēnā whoki o whakatino, whainga. Mā lunga i eike whai mea katoa te loto, whakawhatai i te. Arolangi a sonei e, fia whakalongo ki tala o tino. Lāne lasi te pakonga, e au ngā o loto o langa. Te whainga o mea dei. Ai le whoki mo loto o amio. E alofa, loto maularo. Ngā lue malosi, whakamaoni, ngā ka whoki, te taurasinga, te o langa te rani seki mau. Te masani, e whoki te vikinga ki tūna, tūsa ko te nao langa te. Ka whai te nei te langona, te rawinga te o langa te manatu kei te rau langa, te kōko i roi te au ngā, a kia Paulo, e se au ngā. Te kongai ona me te vikinga, e tau koe whakawhoki ki te. Te lawa te mafuanga o me legato, kai se ki tū. Whakatangi e Paulo te nei te kāre sia i lomas, whakatangi te whai, te whia se te nani ko teka. Kai se whakatangi e ola mai tātou Yesu nei. Se whakatangi te la e tau o amanai ani. Tau e long tātou o whakalongo te muna te apostolo. Tau e tūlanga te nei. Ua me ka whai se whakalongo tātou te nawinga e se mawhai whokine tātou o tukwatu o tōwho tino mō te ariki. Ka whakalongo tātou. Ia, ua mo te muna tonu e ro te nei. Nā Paulo ke tukwatu o tōwho tino ku te atua ke whai mo taulanga ola. Ke whai mo taulanga tapu kai longo malie. Iai, te pati fo tino. Iko nei, whakawinga ki wheitu katoa tangata. Te la e o fia i se ngata te foi tino, e o ka whoki ki te loto, te anganga, mafo whau. Tau a whoki ei, e o ratasi whai roa ngātua ngā lei e whai mo te amio. O mea katoa labo nei, e whakanga suke nina ni te loto whakatuna, te loto fia, whakawhitai ki te tua o mea katoa. Tēnei te taulanga manongi, i mua te tua. O e whai mai Paulo, te o tau tāpua ki ngā tonu e roa tēnā.
whātua au te atu ni whamanatu ni tātou te asa whanau. Tō whakaola ko Iesu Kirisu. Nā ala whasirisiri a te atua. E nāre tuku mai o te mea te maua ni tātou katoa te nā whakaola tanga. Se me ala whanu tuku mai mo staimi toe toe. Io me mo se vai tau fua e tasi i tai. Se me ala whate la te na tāua se e se ngata mai. E pala mea katoa ko te na tāua tu mau whai loa. Nā Paulo ka ko te mea alofa whai masanga te atua. Ko te ola se ngata mai ia Keriso Iesu te tori. Nā whai te nei te tuku mai te atua ki tātou. Tā ngata whata wā. Se ala tau ne alofa katu watu mo te ri. Te tausanga fōu te nei ka saere ngina ni tātou. Mai Paulo. Taina, au e whakamore atu kia koutou, te alo whanau te atua. Ke tuato tō whachino te atua, ke whai mu taulanga ora. Taulanga tapu, ka e rongo malia ki a ia. O te tō tapu ki ngā tonu e loa, tēnā. Ka e whai atu au te nei, awe te wora, e au ngā mō te reti. Manuia kato ko lua, tau sanga whau te nei, wafe, mūs, mariono. Amen. Ko vitia na tātou te alofa te atua ki pese, o katoka mai, i tinga te atua o katoka mai. Vai
koe mto loto mto mako pau mai kantang tenei ko fatio fogi e sabni mato jadi ki mato e fatai me le ka tone fai ne koe ai se tau kamalo singa mai mato e wala lalu mai to ngana te tua me ke tu mau fai ne mato o tau mau ngalwen sana bibi ai koe me le ka toe fai ne mato e tu tamana talo mato mau to kafatas mai mau to malos mai ki ngai mato mai sim de sai na mato tau sa ko te nei ana vina alo ane mato ko yung to taka te tua me ke fai ne mato o fai nga ngwen karanina mato ke te na pa lo mau ke ko tinga nei ke pa te sena pai unu ya ne ko na ro mau ane mato ni tua te nei ta to ne foa jadi ke na po mato tan potas yo mo te dia ne ko potas mato mo panau kalang mau mai lunga mato ka to nei nu ya me fide mo ko te ko na po ke ro fata wano su tu to ni kaul afta na mato mo ko na ka nei ke o ke sena tamai lo amen. Ayo.